Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşhavanın heja, şeva ve bxir. Bernama rojava civake ve hafteci dest bekir. Brasti îro ji dudiyê nîvro heta beriya bernama me jî di ser weşana zindî ser ekranên Rehber TV bernameyek mühim, sempozyumek mühim me takip kir. Muhakkak temaşavanên me jî rêjê takip kirine. îro di rojeva ekranên me de sempozyuma Selahaddînî Eyyûbî hebû ya navnetewî ku îsal ya duyemîn hate rastkirin ji teref Partiya Doza Azad Hüdaparê ve rastî temaşavanên hêja divê sempozyumê de gelek mijarên mühim hatin xeberdan ser vê meselê em ê gavek din bi endamek Hüdaparê re bi desthilatdarê Hüdaparê ve Mehmet Eşin re inşallah me xeber bidin ser vê meselê. Di dûra jî navê heftê de meselekê di Tirkiyeyê de jî di perwerdehiyê de di pirtûka ku ji bo pola neha sinifan neha wê bête xwendin bêjeyek Kurdan bêjeyek gotinek Kurdan jê hatibû derxistin. Birastî ser bêjeyek pir biçûk û pir meseleyek ku hundirê gûzekî tije nake em heftiya dijî me hinkî xeber da dem bi dem mesele wiha têne rojevê zihniyetekî li Tirkiye di bürokrasiyê de hakim e tamamê hayatê de alerjîkî wan nav li ser mesela Kurd yan jî bêjeya Kurd heye ev jî em ê serê inşallah xeber bidin. Salvegera 6 û 8 cotmehê sê rojê din dest pê dike. 6 sal berê van rojê ku îro em tê dane li herêma me nexasim hinek kesên ku em bêjin çavê wan bi xwên tije bûbû soqaqê me şehrê me bajarê me tevlihev dikirin di dawiya van hadiseyan de jî 6 û 8 cotmehê hadiseyên 6 û 8 cotmehê dest pê kirin û bi deha kes hatin kuştin wehşetek mezin hovîtiyek mezin hatin nîşandan em ê ser vê meselê jî xeber bidin di dawiyê de jî di navbera Azerbaycan û Ermenistan de ev serê 6-7 roje şerek didome ev meselê jî di rojeva me de ye. Nivîskar Nureddin Koserî û xêr hatin serçava hatin. Nivîskarê rojnamevana Doğru Haber Abdullah Kavan û jî xêr hatin serçava hatin. Birayê Nureddin ser mesela sempozyuma Selahaddînî Eyyûbî ve nizanim çiqa takip kir û di rê de hatin lewra û çi dixwazin bêjin derd û elemê îro li ser Qudsê em xeber didin belkî tevê alema İslamê jî temsîl dike di demek wiha da mesela Selahaddînî Eyyûbî sempozyumek wiha û gotinê ku tê de hatin xeberdan hêjayê wê çi ne? Belê bi navê Xwedayê Rehman û Rahîm. Bi rastî pêşî lazim e em Hüdaparê tebrîk bikin ji bona got sempozyumek bi vî şeklî eva duduyemînê inşallah wê sala bêje a sêyemîn û a piştre çaremîn hetanî got bigihêjin meqseda xwe wê bidomînin wê bibe îşekî karekî dirêj inşallah bi rêzê wê çêbive. Çima tebrîk dikin? Lewra hêjayekî wek Selahaddînî Eyyûbî got temamê cîhana küfrê wî gelekî xweşik nas dike û ji bona got dîsa Selahaddînekî Eyyûbî Selahaddîn Eyyûbiyekî nûh ji nava alema İslamê bi vî rengî dernekeve ji bona got neyê naskirin çi ji destê wan tê dike belkî bi miqdarê sermaya dewletekê pera û hêjaya lê serf dikin ji bona got Selahaddînê Eyyûbî di nava alema İslamê de bêj bîra kirin. Hüdapar îro derketî bi vî şeklî li hemberî cîhanê hemberî küfra cîhanê tevî ji bona got vê
پروژه وان عقیم بکه برهوا بکه سمپوزیوم في شكلي أبي سال 2 سال لدار دخين إن شاء الله صلابة ونخوشي تنبه وإنجاري إن شاء الله وقال لك جهر طرفي جهاني عالم إسلامي تبي وديسا مهوان بين آمدا شيرين والودراهاني إن شاء الله بهفدور هم هفدور ببينن هم جوا دري خوش هفدور بيجن هم جوا بلان وبروجي خوي لسر صلاح الدين أيوبي ولسر فكريات صلاح الدين أيوبي كي عالم كفر قش لسر نگاه چکان دی سکنان دی جبونا گو بیج بیرا کرن کدا صرف دکه پراز صرف دکه اکادمیا و دکه yani tişteki gelle ki mühim de vedradayı ki alema küfrel serde sakine. Naxo jmer him behtir madem ki ev şahsiyet jmeyi j alema İslami j Müslümanayı gerek em Müslüman him behtir. Dehqat لعالم كفريل سر بسكنن وفكريتاوي وخباتنوي بملتي بخلقي بعالم اسلامي بالخصوص بخورتي عالم اسلامي كشا بد الناس كرن كي بحزارة صلاح الدين ايوبي رابن جناب عالم اسلامي يروت العالم اسلامي دنره لغوري برنهاب 800 صالي بلكي 10 قاطع بلكي 20 قاطع بلكي 6 قاطي عالم اسلامي ويدمي قربالغتر بهترن اما دیسا ایرو قدسا گو خود تعالی جمر کریه مسئله باوریه مسئله ایمانی او قدس و تبی مقدسات عالم اسلامی دبن نگه و بن ظلما سیونیست و خاچپرست دی آدوید راهانه ده هجابونا قیمت صلاح الدین ایوبی و فکریاتاوی و خباته وی گو کرنه در دکه و حولی وقتا قلت الدما صلاح الدين ايوبي نربرنها بحفظ 8 صالي ليس عالم اسلامي وك ايرو جهفدو پرچا پرچا بوي برا براكتي دولتي بچوچك چيبون ناوا عالم اسلامي عالم اسلامي دورتاوي gerek سينور تنبن gerek خلافت هبه gerek سرك دول عالم اسلامي قشي هبه و ادارهوان عالم اسلامي سلطان عالم اسلامي لسر پرچه هر عرض عالم اسلامي هبن اوانا قش ببانگك تنج بانگا خليفه gerek كوم بفن دبن امريويد و بريوي داكو خليفه اسلامي الكو در عالم اسلامي پرسكريك هبه بري عسكري خوي عالم اسلامي قشي نافنتوي بدو ادراهان gerek قش بقدر الامكان برفن هر دويدراد حاضر بن دويدا ميده دا تمام دولة عالم اسلامي قش ببون سلطاني بچوچك مثلا سلطاني كي وفات بكي عرديوي چند حب زاروكي هبن وقتا چند حب قمانداري سرلشكري هبن دناوا خد پاي دكن بچوچك دكن دبن دولتي باجار وانا اجاري بهفدو كتنه جبونا جو منفعة عالم اسلامي معفي دين اسلامي ووظيفة خد تعالى للمسلمان كي تبليغا هبونا خد تعالى وهبونا آخرته إنسانية قشي ربيجن ببن رحمة لسريع عالمي سر عالم إنسانية قشي وحتى عالم حيوانات أجكي وانا قشي بيرا كرنه جبونا بهفدو كتنه جبونا جو عرده هفدو بستينن خوا سينوري خوا لسر جبو كيفا خب فرح بكن مزن بكن بهفدو كاتنه جبونا جو هفدو جفي خراب ترجيكي جبونا جو هفدو مغلوب بكن يك كارب بإيدنه بين أخلي بخاش برس صار تيكلي يادكن آري كاريش خاش برس صاد خوازن لشكر جوان دخوازن پیمان ابوان رجير الدين بام هجومنا هفدو ناكن هيريش هفدو ناكن وان آري بكن داق أزبراي خويدنه لباجار دنه أزوي مغلوب بكن دولتا ويجكي عردي ويجكي بينمسر خواه ده حالك بفي شكل ده يعني حالي وي زماني وي زماني ده شبهيه قال لك ده شبهيه وانا حبكي افجيز لازم مناخ بأميدية ده حد دمك ولود صلاح الدين ايوبي رادبه بپیش کشوانیا عالم اسلامي وك امام غزالي و وكوي وطلبه امام غزالي لو راو بريا وفات كري فكرك نه گو مسلمان دیسا کارن ببن یک و کارن تبع ارتش و اردی کفره خاص پرستا جناب خود درخن و قدسا خود دیسا آزاد بکن به فکر بوی رنگی در دکه و حولی بله بحقق بریاویجی که حاضریه که
يعني دل شواطئ وكوي وهبن بحصا نور الدين زنگين دكن بحصا باويوي هي بحصا آبيوي هي شيركو أفانا قشت في فكرة دي حليان يعني دربو في فكرة تمام حياتها وقف كرنا بخش كرنا لي صلاح الدين أيوبي ميسر بو ورتعالى لورا أو حقيقة زيدا إخلاص بو وحياتها زي تماما وقفي خلاص كرنا قدسا قو خد تعالى قيمة داي بله كي ركنك عادتا جي باوريا إنسان مسلمانا أجبو فينا خو وقف كر وبعالم آره بزانه آره بقلك الشكل جدا جدا قالك مرة قالك درجة سر بغبته لو رأيرو سمبوزيوما يرو جكي تلكي جان عالمي دناري هر يك هيلك صلاح الدين أيوبي دقوتن خوش تكرن وهر يكي بهيلك ويتنه قوتن وتمامي قوتن يا اخويا تمام حاضر يا اخويا سر هيلك ويذكرن برنامج ثاني محقق تيرا هنا ناقي محقق بالساعات دوام كر ساعات دي حتى حفتي ايفاري دوام كر براستي قسميكو من تعقيب ذكر يعني بيجو قوتنين پر هيجا هاتن كرن سرو كمار اردوغان سرو كي هدا باري وعالمين در دور دنياي حتى بوركينا فاسو حتى امريكا جبري درا عالم وزاناين درباري في مسألة حاضريا خود كرن بقيش حيراني يبون ومشاد خص قوي خشك خلقي خو بد الناس كرن ناخذ هجاكي عالم اسلامي قال لك مزنه خصوصا في هرمهانه هجاكي ما قال لك مزنه دجارا قالك ام ج كفري ج كافره بهتر لسر جيانا صلاح الدين ايوبي حياه صلاح الدين ايوبي وخبات صلاح الدين ايوبي بسكن كي امجي كي كاربن وان برسكري كي قوي وشغل سر بشتا حسبا وبشورا وكالانا آنين جي gerek امش كي كاربن تكنيك وتكنولوجيا ايرو ويشي بله سرخين ان شاء الله كي عبد الله الجور و دا باري بفي سمپوزیوم بفي خباته دخوازت مساجك چا بده يعني جي مساجك چا جي بستينن يعني براستي اف سمپوزیومی به وی رنگی بریا آناج چه بودن یعنی بریا هداپار کم پیروز کن گلک پلتفرمی دیجی لسالی قدر باس بودن اف سمپوزیوم چه تکرم به وی رنگی هم مهمتیا قدوسی هم جی بالحساب ويفكر دان أصل حدين أيوبي دان زمان طيب دسبيك نويو يعني بارتيك سياسي لسر نافي خو وسمپوزيوم بفي رنگي گلدار خستيه حقيقة نيرينك هم بسياسي بارتيه دره هم جي او كسيج بارتيا دشوبين شوي هله جدا از بيتشتي مهم دبن يا دا هب سمپوزيوم وكي ديجي بفي رنگي هبون طبعا افاني بشتار بون بت بحث كر قال لك دولتا قال لك عالم بشتار بون شهلا ديروكيد لمساله نرين شهلا سياسيت لمساله نرين شهلا هرمي دي لمساله نرين شهلا ديني دي لمساله نرين شهلا سمبولتيه دي لمساله نرين هر هيلك يعني هم قدسي هم جي ايك بقدسير يعني mücadele kiriniş bu azad bibe ev hayata van dirokan duy derade hat ek şopandın ek duy derade bizmanı onda hatın vergerandın hakikaten bernamak direş çe bu fakat ek bir sabırcılığı godar kır feda ve gehaş had ve derade yani bu çe tego mesajık çava yani emje bistinin ya da fazla mesajık çe bidin aslında beri her tiştik merek veya bebeşe. Yani gitte bername bi virengi le darxist o bi diroki bi siyasi gitte ani rojeve o gnesli gmezin dibe zaroke me gxorte me gmezin dibe şve diroke şve sempozyume bi virengi şu kutsi şu jiyana salhadin eyyubi gittiş ki zaten negre o nesli ki vaya gmezin nebe zaten tüm mana yani ki en bahsa kudsi jibik namine asıl maksada ev sempozyumu bir virengi geçedi be yani xorte me zaroke me ümmeta me guvakta mezindi be mühimtiya kudsi gifan bikin ki kudüs de hayata alema İslam'ı de çiye evya en bir nesil fam kirin bidin veya nehat buan fam kirin zaten tü
hizmet ediyor ya da tu bername dici tu mana ve namine. Asıl maksada bernamana ev sempozyumuna bir rengi. Şu boçe çünkü vakta tu hatta vit işti dibejin dibe vakta giş Salahaddin Eyyubi yani diroka ve jiyana ve gite Martin dibe gerek yani giş bu Kudüs azad bebe ümmetik nerina Salahaddin Eyyubi gifam bike. بله نێرینا سەلحەدینی ئەیوبی فام بکە دەبێ هەنێکژی شبۆ سەلحەدینی ئەیوبی فام بکەن نێرینا قودسی د حیاتە ئومەتێ د فام بکەن هەر هەڵدە تەلەفۆن هەیە ئەمە پشتوێ دەوام بکەن ام انشالله خبردان خو بدومینن مهمت اشین دستلاتداری هداپاری سر ختامی تلفنیه براستی ایروج بوانجی هنک ام بیجن بزحمت در باس بو حتی برای وارد برنامه دبون محمد اشینم خیر هاتن ماموسته خودش ورزیله ایواره بخیر سرچاوارا ایرو ما ساعت دیا حتی برای واری براستی دم بدم سمپوزیوم Salahaddin Eyyubi یا نابنتوی تعقیب کرد به سمپوزیوم آرمانجک آماجک وی چوا هبو اون مساج و پیامک چوا دخوازن بدن دنیای بدن هرمی کرم کن بسم الله الرحمن الرحیم خودش ورزیله اون جیبه برنامه آواز کن معلومه ایروم برنامه سمپوزیوم که آواز کرد ده حق Salahaddin ده و جیانا Salahaddin mücadele Salahaddin و strateji Salahaddin vega Kudüs ben işgala Siyonist adreyi و هرو beni Mescid-i Aksa te kolandı و Müslüman şehit dibin و Müslüman خانیوان دکانیوان مالوان تاران کردن و راستیجی وگا ümmet perçe perçeyi pari pariye nav ümmete de yekitiyek vahdetek tünü bu bir makamı bu Salahaddin Eyyubici ki mera janavi bunları dönema vi janaha devam kiriye bisa ümmet perçe perçe bu pari pari bu denava ümmete de ihtilafı bu yekiti tüne bu ittifak tüne bu ve dönemi de ve zamanı da Salahaddin çava Kudüs Haçlı'ya halas kiriye, azat kiriye ev meseleka gelek mühimi jvavi havi mego em çava ji Salahaddin kanı istifade bükün jiyanavi, mücadelevi, stratejiyavi çava Müslüman civandını, çava Müslüman hanine bahevdi mego bir makamı emi mücadele Salahaddin birasti araştırmış bakın. بله Jvol havi mesela çüne ki sala bere Diyarbakır ile Ahmet'e düde mehe, cot mehe düdadı malum Salahaddin Kudüs fetih kiri o Haçlı'ya azat kiri mego ve rojede emi sempozyume ki avakın و inşallah tala ev sempozyum ve her hin geçti, hin mezun bu. De gele dünyada, de ümmette de kileri alime kabe, akademisyen kabe, dirokvana kabe, tecrübe Salahaddin bir haber bedin, bir müzakere bakın. O jüve strateji, jüve tecrübe ama çava istifade bakın. Yani niyetime, armancama, gayeme, hedefime ebu. Elhamdülillah ben insancıyı megvame disabıkın. Malum ebne hoşiyeyi. بله Jibune hoşiye meydan kedi, medi salon kedi ve bername menekle avalıkla. Jibune megvame bir internette, online şekli. بله Hem çekin, o elhamdülillah meddiçi yani karşı 5 saat, hatta 5 saat ta zede bu. Her dünya ümmeti de serukane Müslümana, alemi Müslümana, akademisyen Müslümana ve konuya da peyvan, haberdan hakikaten de gelek istifade kır. بله بله Niyetime emri ve şöyle emihi peştir bilin. O inşallah tada enstitüka akademika Salahaddin Eyyubi emi avakın. ما شاء الله İnşallah ve tecrübe ve mücadele ve ciyane
İnşallah mi çava Kudüs'e avakin bisa çava Kudüs'e ji işgal çivete halas kin inşallah mecburin tecrübe istifadelik. Hedef alır. بله مامۆستا و گۆ ئەم دخوازن ئەکادمیا سەلاحەدینی ئەیوبی ئاوا بکەن من شاش فهم نەکردنەوەسا Rast. بله وەک بە کورتایی بە هەندکایی ینی ناڤەرۆکا vê ئەکادمی wê çawa be çi amacê wê bê avakirin Yani inşallah sana çava iroro hat haberdan alemime peybin bizim akami tabi hin peştir. Yani belki iro haberdan evan kurs bu vakit zaman tere nekir ama endime ki emriya hin peştir bizim. Yani Selahaddin çava Müslüman hani bahirdi. Bu roje de Müslüman peşe bun. Müslümanın nava Müslüman ittifakı ne bu? Çava Müslüman halin bahirdi. Benim akami alima ve roje çıkrına
Polan nehade heta par de qismekî de wextê ew milletên ku bûne Müslüman behsa wan tê kirin jivana yek Türkün, Berberî ne, Ecemin, Kurdun behsa wana tê kirin û ev qismê ku behs tê kirin jî ji pirtûkek din hatiye stendin û di wê pirtûkê de di wê kitabê de hatiye weşandin. Lêbelê li ser îtiraza wekîlek MHP îsal di kitaba îsal de vê qismê têde maye lêbelê gotin û bêjeya Kurdan
çawa qalbê wan, dilê wan, fikra wan û quweta wan kir yek askerê Kurd û Türk û Faris û Ereb hevdûr kirin yek kirin leşkerek ordiyek bi tenê û li dijî xaçperesta gişa sekinî. Ev hani hukêsî tehlikelî ki derxistî. Lazım li ser vê hani ev vêkî kirin yani gerek baqa gerek pêşî ev televizyonê İslamî camia û dernekê İslamî ji bo vê mesela hani gelekî dengê xwe derxînin. Dengê xwe bilind bikin la heger lazım be gerek ne sempozyum tenê gerek li meydana jî ke dengê xwe bilind bikin ki wezîrê perwerdehiyê ji vê xetaya xwe vegere û ew sekreterê MHP jî ki İsmet nizanim çi bû ew ya jî ki poşman bibe kevne İsmet Büyükataman fakat endamê MHP'ye. Bu şeklî çikê xwe dayê gotî bira çawa winê Türk û Kurda wekev behesibînin. Çawa wê dirahanê di nivîsandiyê işte kurmanc berî Tirka hem hatine vî welatî û hem jî Müslüman bûn berî Tirka. Hûn dîrokê bi hevdûr didin pêşçîkirin yani. Vî şeklî wezîrê perwerdehiyê ji awî kiriye û yani adeta ew iktidarın ne AK Parti iktidarı ev jî dide nîşandan ku tarîx hemûne tarîxê jî nekirin yani. Irkçîtiyê zihniyeta wê partiyê yani qismekî bürokrasiyê de jî heye. Bi rastî min dixwast vê bêjim di navbera xeberdana we de îro şerek di navbeyna Azerbaycan û Ermenistanê de heye. Dewleta Türk jî dewleta me jî bi milletê xwe jî bi hawayekî aşkere destekê dide em bêjin Azerbaycan. Heta ji Pakistanê ji hinek dewletên din jî ev destek û piştgirî hat. Di kamuoyê de em dinêrin çiqa kêfa milletê tê ku dewletên ku xelkê wan Müslümanin û pirê jê jî ji fêda Müslümanan re dixebitin û wiha xwe dikin yek ku hêz û qewata xwe dikin yek tên kêleka hev Müslümantiyê tê. Belê. Di Müslümantiyê de digihên hevdû. Ermenî dijminê Müslümanan e li tarîxê dîrokê de gelek qetliam li ser vê erdame û li vê ser vê coğrafya İslamê gelek xaîntî Müslümanan kirine ji paşa ew kuştine. Ji ber vê yekê Ereb jî kêfa wan tên got Azerî erdê xwe ji Ermeniya ji zordariya Ermeniya bistînin. Ereb jî kêfa wan tên êgê Müslüman bin. Kurd jî kêfa wan tên, Türk jî kêfa wan tên. Ama Türk çi dikin? Belê yani ev tiştekî heqetê nayfemî ku xwe fevçe dikin yani. Belê. Kêkê Abdullah hûn jî ser vê enek xeber bidin em wextê xwe jî piştî bi îdare bişxulînin lewra mijara meclisiya hê bêtir muhîmtir kerem. Yani mesela ev ırkçıtiye mi bejin, mesela Kurda mi bejin aslında ev Portukaz hepki dixwazim ser biştağılım. Nefskariyo hepki ser biştağılım. Yani gellik insan dibid Portukê de ev de mektebê de sınıfa nahadı ev navê Kurda gider xistine acaba de Portuk nuh kitabık nuh qey dedik kitabık mamoste dîrokî veya. Belê. 1000 sal zêdetir di ser vê dîrokê di ser vê pirtûkê ser vê kitaba dîrokê derbas bûye. Min jî wê qest kir ji wê pirtûkê anîne ji xwe. Yani ew pir balame yani ji bo ev irqçîtiyê em bibêjin pirtûkê kitabê dîrokî jî tu nerid ve deratê de hatî degişkirin. Yani ev ya bi rastî pir balame kişand bir de hayata nefîskarî wî yani belazûrî di dîrokê de niza keskî şopan diye en zanim nivîskarê veya de heqê wî de zêde malumat jî tune ye. Navî wî derbastı bin navî wî jî mamoste ne navê wî aslî leqaba wî veya. Yani di kitabê wî de Ebu Hasan derbastı bi, Ebu Abbas derbastı bi, Ebu Cafer derbastı bi navî wî tune ye. Belazûrî ji ku derê hatiye evî insana di dönema Abbasiya de jiyana xwe berdewam kiriye. Duê derade fikîk heye güza Hindistanê tê Tirkiye bi Hindistan cewîzî. Dibe veya jî hafıza xur dikir. Viya ji bo hafızayê wenda nebe daîma wê avet xwar. O ê milletê dorayê gotin wala ev ya em ê navî bikin belazûrî. Aslında navî wî fikî ye. Yani dîroka vî insanî jî pir kevne heqûs kevne ev pirtûka wî yani ji terefê kîja bine navî hatiye azkirin ew bile nebeliye. 1000 sal derbas bûye
Ve diroke çi derbastı be ve kitabı de be pirani birayı mamuste bahsa ama ben kija kavm bi çi şekil din kabul kirine bi çi şekil hati fetih kirin دوی دراده امی بین اثر نی پر خوشک هیه دوی دراده هرما که لکوی داری چوغاسی فریه چوغاس امی بجن دوی وقتی ده سلطانه وانگ پیش دی چوی بحثا وان تشتانه کرنه شبروی او پرتوکا او کتابا دی گلک مکتبا دی گلک زانینگا هاده پر بقیمت قبول کرن işte دوی کتابه ده بنگاه جغرافی فتحای گلک فتح یاز کرنه yani ihanet bir dilo ki rejtek از بیت بیشم دورده ما مسته دحقی کرداده بحثا همه بین عرباتک بحثا ترکاتک بحثا بربریاتک بحثا عجماتک بحثا کرداجیدک دوی وقتی ده دحقی کرداده سه تشتاده بیجه او هر سه تجی همشه اف امه بیجن ای مجیه وان ترک هلا ترکاجیده شهلا غریب دجی ev kesit bir ırkçın şeyler kurdajın nayı kabul kirin tiştinci. Tiştit bir Türkiye derbastı. Yek jeçiye dibe adı beje dibe duvi vaktiydi pişti araba ek avvali İslam kabul kiri ek Müslüman bunu Kurdun pişti araba. Ev işte biskade eme bahs kir ev endame MHP livya itiraz dike. Yahut bir çav Kurd beri Türkiye Müslüman bibin. Ev Türk veya çav el mekteba habe. Ve derad mektub ki şiziya Selçuk radişine. Şi seroke perverderiye dişine mektub ejed be gerek veya tuje derxe. Ve derad bala xwe biş. Adu da dibe ve derad bina 1000 sal der bas buydu Portugal xwed ve yazdike. Dibe kabul kirna Kurdayı Müslümana nebzore bu. Nikaşini per hindik çebuye bidilxoşi و بدilgeşi Müslümana kabul kiriye. Ev nikaşi ki Roma'ya go hakim mesela ser Diyarbakır'ın beji. Roma'ya go ser hakim Karakola go hakim ser Diyarbakır vakti sahabetin bu an harbiydik. Hep kurmanca. Leşkeri Roma'yı. Yani de Portugal xwed cidayva. Fakat veya işte garibe bilhassa nefisi HDP PKK ez de şopinim. Gelek je iro propaganda le helema metkin le Kurdistan etkin dibe kurmanca bi zore Müslüman te kabul bi zora şur kabul kiriye dibe Portugal ve ajde nay hasabe eftiştan na alyaji Nicat peresti Türkaji Nicat peresti Türkaji ek Kurdaji ma Mustafati şberve belazuriji ev müşvergo gdiroka ve gnebeli yani le mesele dedip Türkiye dibeje objektif leneriye fakat İro perskireka Türkiye şahazarun nesidu bistu sisiyadı. G perskireka Kurdayı mezin. G İro devletle hemberi be istimal dikin. G nikaşiyana be navan, nekhoşiyana van, terörana be navan. G şiberveye hala ev zihniyet navetine ev Portugal kitaba diroki 1000 sal hati berke neviskirin. Şibervi mecih hoten ve acı degeştikin hakikaten tevik tevik uhaj tegotin yani ev mesela perskireka Kurda ve terörizma kuseri mazımbiye çıl sal Türkiye bir paş vedahe. Yani tüm daim jali aboriye ve siyasi ve civaki ve tüm daim me paş vedahe ve zanın ciddi saji bevan hareketa ne rast beji disa destek u piştkiri dedin ve fikri. Yani ve fikra Nicat perestiya ve fikra belki 40 sali evet Türkiye Cumhuriyeti bir paşxıstiyi aslında zededir ama beryavi imparatoriyek 500 sal xerakiri perçe kiri. Ne evniş fikra Nicat perestiyi. Ev mesele ji uha me dafam kirin brasti be هناك حركتي وها نجات پرستی ت درد و کلمه درمان ناون yani her ziyadetler ve perskirek mazlum ben en basa şeş haşte jotme hevkin ica 6 sal beri roje وها da çen roj ser hevle ura devam kir hatta haftiya هناك hadise هناك dera devam kirin erişle teşkilatı partiye de hatın kirin le komele derneki İslami de hatın kirin hatta şeşe jotmehe edi ev hadise derketin zirve koyam dibejin derketin her hadise
مزن بون ام باسا قتلعام و هویتیا 6 و 8 جوتمه هید کن تماشاوانین هیجا دوی دمیده لسوری لسر عردا سوری لکوبانی لهنک دریندن پرسکریکا و شر ناف داعشی و پیده هبو هفدو دخستن میزان سنه کی بو براستی الگورمه اوجی لوراج هر دو آلیجیش طرف امپریالیستا دهاتن destek kirin. İrot Suriye buan hareketin terörü kete halek wuha bi milyona insan koçber kir, bi 100,000 insan katil kirin. Li ser wan hadisa hinek kesan Serokê Partiya HDP milletê gazî wan kir ji bo derkevin kolana û vê derjî bikin wek Kobanê, şerrê Kobanê li vê derjî bidin berdewam kirin, ev gotina wan bû li ser wê hadîse derketin. Salvegera van hadiseya de em carektin bi bîr bînin ka ew wê demê de çi bû di dûra jî pirsgirêkek lêpirsînek ser vê meselê heye em ê behsa wê jî bikin. Sê çar dexe wextê me heye ji bo navberê gekên Nûretîn hûn xeber bidin em ê her navberê. Belê bi rastî pêşî wexta ku ev behs tê vekirin gerek pêşî mere şehîdê di vê wan rojana de şehîdê got genç bûn, ciwan bûn û li ser rêyek bi xêr bûn ku goştê qurbana ji bona feqîra xusûsan ji bona muhacirê got ji Kobanê û Sûrî reviya bûn hatûn van derena bêcih û bêwar bûn hinek xorta ji wan re arîkarî dixwast bike di eyda qurbanê de goştê qurbanê ji wan re bibe bi vê niyetê ji malê derketibûn belkî neviyê goştê xwe bela kirbûn nevî hin destê wan biçûna çend heb malê dinê ji kê goştê xwe xelas bikirana van hovanê hanê hatin ew şehîd kirin pêşî gerek mere wan di bîra xwe dibîne û hezar rehmeta li ser wan bixwîne û hezar carî ji Xwedê sebr û semaxê ji bo dê û bavê wan û camiyê wan û birayê wan ji Xwedê Teala bixwaze vî şekilde ez dixwazim wan pêşî di bîr dibînim û hezar lanetê jî kê li qatilê wan û li fikriyata qatilê wan bînim. İcarê di 6 û 8 cotme hêdî çi bû bi kurtayî we got heqîqeten emperyalîsta du heb ji bona alema İslamê ji bona pêşiya Siyonîstê İsraîl vekin gerek yek bi yek qel'e û dewletê li pêş li dora dewleta Siyonîsta got çêkirine li dora wê hene gerek yek bi yek vana bifeşkilandina perçe bikirana. Ji bo vêna jî kê gelek plan û proje kûr û hûr danî bûn. Yek ji wana ji wan dewleta jî kê dewleta Sûrî bû. Dewleta Sûrî wexta tu lê dinere heqîqeten ew jî nîjadperest bû. Ji wexta goş Osmanlî qetiya û bu dewlet hettanî roja îro zulm li ser zulmê bi nîjadperestiyê kiriye. Qewmê Kurd got nav de bûn qebûl nekiriye. Qewmê dinek nav de bûn hebûna wan qebûl nekiriye. Gotiye ji xwe vana tune ne. Ew bi xwe zalim bû. Ama ji bona got hepkî zexm bû, bi qewet bû û dijminatî bi İsraîl re dikir, bi Siyonîsta re dikir. Ağayê Siyonîsta xwest ku wê hêdî hêdî bifeşkirin. Ji bo vêna jî kê ew rêxistinê xwe terorî yekê naveyekê kiribû Daeş, naveyekê kiribû PYD, naveyekê kiribû nizanim çi li vir jî kê hene, li wir jî kê hene. Ewana di erda Sûrî de berra hevdû dan ji bona got hincetek jê re çê bibe karibe leşkerê xwe bîne têxe erda Sûrî û dewlemendî û petrola wê ser erd û binar çi dewlemendiyê hebe destê xwe deyne ser ji xwe wana bibe û hikûmetê jî kê zeîf bike rê ji Siyonîsta re veke tehlûkekê ji Siyonîsta re di wê aliyê de nehêle. Plan û proja wê ev bû. Ê got xulamtî jê rikirin piştî got ew dirahanê bi dest xistin yani şer li Kobanê çêbû li vê re çêbû li temamê Sûrî çêbû Sûrî ji xwe hikûmeta wê ket erda Şamê tenê dor di hepsma û her derê dinê ket her bajarek ya xerabûya ket destê rêxistinek cuda cuda şevdû. Hat nêzîka sînorê Tirkî. Li Tirkî jî kê ji xwe re wek Daeş û wek PYD gelek rêxistin û örgüt hazir kiribûn xwest got vêna bi çend peşka bi peşkilîne aliyê Tirkî jî kê û wê dirahanê jî kê aynen bike wek Sûrî ji bona got pêşî dewleta pêşî çawa xera kir zeîf kir pêşa Siyonîsta pêşa İsraîl vekir xwest got wê wan peşkana bipengkizîne aliyê Tirkî jî lewra a du dayê herî
خورد بقوت دولت ایران و ترکی چند هبه درمانه اما وانه نزیکی اسرائیل gerek زو بزو بفشكلن شافدو بكاتن سر قوتها خو بكن اگر وقت براستی و هناك جكور و اني كنوردين جو مساله بفهمي هر نافبر بشي نافبر هي مثلا هاتي سر حادثه ان شاء الله ديسا جو بپرسن تماشاوان نيجا دما نافبر هات بشي نافبر ان شاء الله هم ديسا برنامه خو بدومينن مامۆستا نورالدین قۆسەری و ڕۆژنامەوان عەبدوڵڵاه قاوان رێ بەرنامە یا ڕۆژەوە جوواکێ ددۆمە تەماشاوانên هێژە دەربارەی 6 و 8 جوتمە هێدەمە خەبەر ددا هەم ساڵڤەگەرە قەتلیامê di nêzde sê çar rojê din hem jî di demek ku salvegera vê qetliamê de lêpirsînek hate kirin dîsa seriya hefteyê kes derheqê wan de قرارê binçavkirinê hat pirêjvana endam û rayedarê HDP yê niha û yê berê bûn qismek ji wan hatin girtin hatin hebskirin qismekî jî hatine berdan yekê Nûreddîn xeberdana we nîvcûma bû me behsa hadîseya dikir di sê dexê de jî em serê xeber bidin بله براستی هم درباسی عالی ترکی بودن مگوتو ده حقیقت ده هدف آوان گوچاوا سوری جبونا خاطر سعادت اسرائیل و برفره بونا اسرائیل خواستن گو پرچه بکن و پرچه کربون دخواستن گو وی شکلی ترکی جی که پرچه بکن جهدو قوتا و کیم بکن قومه و بکن دجمنه هفدو کرد و ترکیه بکن دجمنه هفدو دور کردا و عشیرتی بکن دجمنه هفدو دور ترکا به باوکا بکن دجمنه هفدو وانج که جسر قوتا وان ده بخینن خواستن گو وان پشکانا بینن ترکی جی که جبو فیناج که مخابن و صد جاری مخابن پارتیا HDP گویرو کرمانج گلک به خاپیان دبیجن خلاص کریمه اوه یا تا دنگیمه او بلندکه او جوان ره تاشرون بو بوی خواستن گو وان خرابیه گول سوری هاتن کرن دولتا حکومتا سوری پرچه کرن شفتو وانا خواستن گو بینن ترکیش که او جی شخور کرن پیلکک وانا بان کرن گو ای خلقی ترکی کرمانج ایرو لکوبانه بناوی داعش یعنی سر ناوی اسلامی و کربون بناوی داعشنک هریشی مک کرمانجا دکن لو ادراهانی ونجی که رابن چاوا کوبانی خرا کرنه و کبر سر کبر نهشتنه کرمانج که لدیجوان لهمبریوان راشتن چکو سلاح ونجی الفدراهانی عینی ویشی بکن دفعه بانگه ده معصومیت اکتی خویانی کرن یعنی قاشو آریکاریه بخلقی سوری بکرمانجی سوری دکن اما دبی رابن فدراهانیش بکن کوبانی جهیلا که جی ویشی گید بیشن یعنی فرجی که وقت کوبانی خراب بکن برا کفر اگر کفر نمینه برا حکومت و دوزان و سیستم جی که فدراج که خراب نمینه دا کو پیشیا اسرائیل فرجی و به حکومت اگل فدراهانیش که هی او جی که ضعیف به قوت به پیشا اسرائیل و به لوراد پیش روزه ده اسرائیلی دی بیشن که نابینا دیجل و فرات جی که جبونامه عرض موعودن عرض گو خالتالا قاشو بخشی وان کنه ده 2000 سال بریده وانا جی که اوی شهانه کرن لفدراهانی رابون سرخواه تمامی چته خواه تمامی نباش خواه تمامی انسانه گو دکیر ندهاتن و هنگ جی که به پرا گرتن هنگ جی که وانه گو سرخوش من هر دایم چکو سلاحدان وان گو هجومی پیشی وان کسی گو دیندارن لهرما کردستانی شو هدف دانی بون مامۆستا سر وشانین خوده سر جواکین خوده توپلانتین خوده بریا اشخار حاضری کری بون هدف دانی اسا 400 حف کوملیان دکرن باجارکی تنید وک باجارکی ده شاس خوازم به مودرهانی خواستن گو زانی بون گو وقتا گو سبهی ترکی جی بکن وک سوری پیشی ایگو لدجی منفعتا اسرائیل سیونی سرابن مسلمانی في هرمين الحمد لله اللي في هرمي مسلمان نوك مسلماني سوري ضعيفن
هین بهتر به تشکیلاتن هین بهتر به جماعتن هین بهتر به هفدورن هایوان جفدوهایی اما گرک پیشی اوانا به هاتانا ضعیف کردن جبر وی که او کومه گو کوم کرون او سرخوشه گو کوم کرون گش پیشی اون هدف نشان ودن دیندار و هرمهانی دیندار هرم کردستان ترکی گشی برطرف کن جحوله راکن کی وقتا گو مخواست ام ضرر بدن حکومتات ترکی جوی ضعیف کن جبو منفعت اسرائیل کسی که گول دجی مرابه خفادا بکی تنبه بذي هوفيتي بذي ارمانجي بالدستك امريكا واسرائيل وتبي خاص برس اوروبا هجوم يسر مسلمان وكومري مسلماني في هرمهاني كرن نزي بينجي حب انساني جو ديندار بون ناس ينذكرن شهيد كرن غير ايجو ناس كرن ايجو او هدف داني بون هجومي يكاك راس هدفي او قرتم هجومي وانجي كرن خاص وانجي بكشن غير وانجي انسانك يجو الشكل ويد قيافتي ويد بهنا اسلامي هبه او جخور كرن هدف بله وهجومي وانجي كرن جخور هوفيتيان افتي فهم كرن كي هول نافچه تني 124 حب دكان مغازي خلقي سفيل طالان كرن ويران كرن وشهوتان بله تلتفي وانا وقت حسب ان الرقم فرمي الرقم قال لك يمزن هو في في شكل وري مزن مخابن بله شو حادثه البر چاوي ملتين هم د وشانان دش gerek جاراتي نشاندان işte van hadiseye seroki HDP و هناك رايدارين HDP جي وقتا بيانات ددان کو خواهد خواستن بپاريزن جوان حادثه گوتنه کوانی وها هي تبيرامن يعني دوی پنجی دو کس هاتن کشتن جوانا سریا سی ده اندامی من دوی اندامی HDP نه يعني دلدایی مبون کس شما حسابی وانا ناپرسه اوی اجی ده فهمه کش خو ایکود کولانا دا بون ون بون ویچاخه يعني اجی ده قبول کرن ایکو چکو سلاح دسته وان دابن ایکو کور دسته وان دابن و لسوقاقا بن و او بن او اندامی من ادوین جوان جهاتن کشتن جوان جهاتن او کرن که عبدالله سروی دا انک لیپرسین هاتن کرن يعني ام بیجن جوی 20 سال 30 سال 5 سال بری هنک حادثه چه بو بن وک حادثه مادم آخی سیواسه وک حادثه باش باغلاری dedi yani muhakkak hinek delil u tespit heneci lebelej berko dimen u görüntü u hinek videoyu ko beynel seri haberdan tinin پر زیده جی اوسا شکلی که کمر بیجه آشکره افلان کس دوی مسئله ده سوجدارن پر زیده دلیل جی تنن لبلی اف حادثه که ام بحث کن لچار طرف دیاربکر و حرم تو آراستی شخواه کامرا هنده هر دریده خیلی وی ام بیجن روزنامه‌وان سوقا خاطبون وانجی فوتوغرافا به کامرا این خواه ویدیویا دکشاندن تلفن هنش خوش هر دریته ام بیجن گهداری کرن استاسیون هنه باز استاسیونی بازه اوجی تلفن قید دکن یعنی دلیلو تشتكو بخازن برهف بكن پروي هبن لبالي ام لپرسين دنيرن او قتالان و کشتن و قتل عام و وحشت سري ده مه درباس بون چنگ پیخواس هاتن گرتن دو رجي 6 سال سري درباس و ام دنيرن هنك رايداري HDP جل سري هاتن گرتن دوی لپرسين ده چه شاشيتي چه خالتي هي چه كيماسي هي يعني براستي د شش و حشت جوت مهد هم دوی وقتی ده هم پشتی هم هر سال د سال وگراوی ده گلی جرا مثلا مثلا اشتغالی بود طبعا مثلا ما مست دو شهلات gerek مرله بنر یک شهلا سیاست مرله بنر شهل کجید شهلا عدالت مرله مسئله بنر هاگد şu وقتا هلا سیاست ل مسئله دنر çünkü دوی وقتی ده اميرو بحثا PKK دکن HDP دکن قتل عام کرنام دکن شهلا سیاسی ده فقط هندره اویاد ایک ریشوان رو فکربون ایک کلانشوان رو فکربون ایک پیشیان فکربون هلا ویا دولت جی هیا شبر وجی دگلک مسئله ده yani gizede بسر وان دهرن او نک دره لدولت جی
gellik disekine. Eri ama ben İro gelki je derim be FETÖ'v giredidin. Yani gitüro şu endame devletler vakta dibece ya tudbe hakus ve biskat tego hakus minok hana hakus kamera hana hakus delil hana maya qayva vana ne dedit ya da İro gun le persin ke çekin qayva zanın ki edbe ya mazaten de hundre FETÖ ha bu ben ama FETÖ'cü gördü peşka ha hakikatik bingaha ve hayır fakat ne FETÖ tane bu İro yani ji FETÖ gotuna FETÖ tane evrayedari ve demi tev pakıj nake hatta İro merek beje devleta kür ya da me ben ed vakt ki de ergene konmed go gid hafse de bun İro gider ketine İro bunu bak bun ortağı hükümeti derel wanjit sekine hatta ed wi vakti de gelik tişte gilwan sekinin yani gille persyanek bi tamami bi umumi çebebe mütfettişni hakikaten ki taraf ne bine İran ben çava operasyonu ge HDP çebu pişti 6 sala beve hani dert kevin yad be hatta 6 salana onu küderen asla bingaha ve hakikatik ve heye şu bu çuvalle ne persi fakat da aynı şekilde hatta ana elle ne persine İro siyaset etkin nav devlet dedi ya da hündüre emniyet dedi ya da hündüre istihbarat dedi peşya vana vekirine bici ki berfreg dosya de destevan hani gerek vanaji lebe persyan yani çava van insanlar İro suçdarın em ben ve vahşiyet yakırne be hazara insan gtalam bundu ederade be seda insan hatın katil kirin fermi van insanlar tamam paşkilitin بچاوی حقیقت گتولید نره مرد بگرگ وانا کی دخلاوان ته هبه yani İro hani vak mahsum ev kesek İro am dibem van gırtın ilvederan bir vakti el videoya van binarin şivan mesela narıl çepik atxıstin agır deve van davet agır deve van de çul çepik atxıstin eri 6 salda are der basbuye belki hesabını siyasi hatını kirin van ne gırtını İro gvan insanlar gır hatını gırtın nayvan manavan insanlar mahsubun fakat dühündüre veya da hesabını siyasi hani yani iktidar heye hela MHP heye yani hesabı helbijartı ne heye beyanata Kılıçdaroğlu binerin yani dve operasyonu dil beyanata Kılıçdaroğlu binerin yani lwan digere leborin adeti şwan duxazı dve emli piştavanı yani ez naxazım ve abejin fakat hakikat kem bejin la saadete binerin Karamollaoğlu digere bir hatanın lükü dere bunş bu çuvana ne gırtine partiye gelecek ebnerin beyanata ebnerin şan adı biray Fatih hesabı helbijartına peşti ittifak ediyor deratikin yani kesik ne de peşya hakikatli küdereye bana hatını gırtın dişe şu haşte cotme hedi çıkatlı amkırını hedefe van insanlar çubu insanı mahsum gahatını kuştun hedefe vana İro neftiştayı ev operasyona gılvane siyasi hatını kırını iktidar dahi İro hesabı helbijartın etki oye hela Türka edbezil vedera bistinin zaten herema Kurdistan'e gemdi bejin herema me zaten şav khoder khistine helbijarta ve faham kirine ve hela siyasiye fakat şu hela adalet ejide ma musa ez khazim ez çer beyva bebejim şu hela adalet edi ev kesi giro hatını gırtın ev kesi ged hafsede o ev kesi gbitters hayata xwe jiyana xwe dimeşinin evana çu vakti dosyak de haqqi 6 و 8 cotme hedvebe ve sembolik derkevi peşyavan. Ev sembol van insanana de hafsajı debin, giderkevin, gidirok bahsa vana bike ev sembola ve derkeve. Lefir televizyona binerin sembola yasin börü derkevi peşyavan. Yani diştin adı mamoste vaktan bahsa koçberat kin ed aved hatını fetsanın ki tebirame aylan bebek tebirame ne vakta bahsa dava Filistin emdikin Muhammed u bavek vakta paş bidon İsrail beravandı ev bu sembolik bine de arid 20 saldır basu 2000 da bu ya emuyat binin evan insan ne ek 6 و 7 cotme heli dar xısın koçe Ahmedi لمردینه لشرناقه لنسیبینه کربون وقت خوینه که حیاتش مسلمانار نهشته بون گیرو اپراسیون وانته کرن عادتا وقت بارانه بلا و مصیبت که سرسری وانده هاتنه وانا چه وقت ببین و یاسین برو به پیشیوان 20 ساله دیجی 30 ساله دیجی اویاجی هلاکیه اویاجی ما مسته هلا عدالتیه نه هلا سیاسی بله
Yani diseri da 20 sal jî derbastı be ji haqiqetê gavê ku dosyekî bê vekirin ew ê vana dîsa sûcdar bin ew ê sûcê mezin êvana be ê ku emir dane ê ku milletê derxistine kolanan ê ku emrê qetîamê dane ew ê yani baweriya me û xwestina me jî ev ê rokî bêne bi heqîqî bêne mehkeme kirin û jimara vana jî ne dehin hevdene bîstin yani hevde hev hatin belki bi seda insan gere bêne mehkeme kirin wekî ku me got ji çar alîva wextê divan hadîse da kesê ku bir fiîl ê ku pêçikewan hene ê ku emir dane ê ku rê vekirine ê ku çavê xwe girtine tev divê de sûcdarin destê dayika Şehîd Yasîn Kırkavan da yani veya jüdülü can li Kabe wextê ku destê xwe de Kabe vê duayê dike ew ê were serê wan inşallah baweriya me ew e wextê me hindik ma 5 deqê me heye Kekê Nureddin şerê nabera Azerbaycan û Ermenistan yani meselekî wanî kûr û dirêj heye ji xwe mesela erda ku dibin îşxala Ermenistan'da ye mesela Karabağ ku dibêjin kîja hêlê de dixwazin vê meselê binêrin çima her du dewletê ku pir zêde ne navdarin jî dîsa em bêjin müdahaleyek nayê kirin ku pirsgirêka wan bê çareserkirin bi rastî wê gelek hêlê veya hebin ana tişê got em dibînin cudayî û tişê got emperyalîst ê got ev pirsgirêk xistin nava wan û di navan de were cemid andin hêştinê hetanî got zamanê wê dema wê bê vê birîna hanê çîk bikin biqeşêrin û dîsa xwîn bikin ew dema bê wê çîk derxin holî ez bîm du hêlê wê hene lêborînê bixwazim dixwazin ecêba ser ê şandinek bidin Tirkiye, Rusya, İran vê herêmê ser vê hadîseyê de ez dibêm belkî ji vêna hîn mezintirê daxwaza wan ji xwe naxwaz got ne Tirkî bi ser hêşiyê xwe bê ser nigê xwe karibe bisekine û ne İran û ne Azerbaycan alema küfrî naxwaz got yek ji vanan ji ser nigê xwe bisekine bi qewet bive ama ji vêna hîn mezintir jikê plan û proje wan mümkün e got hebin hinek mesela stratejîst analîst behsa vêne jikê kirin di malpera de ji bi vê dirahanê koridora ticareta Çînê û cihekî dinê û Ewropa û Rusyayê ji ber vê yekê dixwazin wê dirahanê ji xwe re safî bikin bixetmînin safî bikin yani muhtac wan muhtacê xwe bihêlin nehêlin got ew dewletanê li wê dirahanê ne Ermenistan ne Azerbaycan ne jikê ê wê dorê ki Tirkî û İran jî cîranê wan in li ser quweta xwe bînin ji ber vê jikê wek got çawa mesela Herema Kurdistanê 100 sal berê di nava 5 dewleta de perçe kirin pirsgirêk ji van her 5 dewleta re îro çawa dixwazin wê birînê nû dikin ve dikin û xwîn dikin na pê Sûrî xera kirin pê Tirkiye xera dixwazin xera bikin pê Iraq xera kirin pê dixwazin her derê xera bikin pirsgirêk bihêl li wê dirahanê jikê ev yani wexta ku tu bingeha wê nere Rusya Federasyonu kevin a jî û a kevin jikê wexta got Sovyetler Birliği bû wê herema hanê bi Azerbaycan ve girêdanê gotin ev heqê Azerbaycan yani erdê Azerbaycanê dû jikê bi destê xwe çek û silah dane Ermenistan ew bi qewet kirin nav tê dan gotin her têkê wê dirahanê wê dira ji wan bistîn lewra herema te tengê têra Ermeniya gişa ew sînorê Ermenistan têrê nakin Qarabağ jikê bir eşter rebe her têkê wê dirahanê çek û silah danê fitne û fesadî navan dikirin ji wana got roja wan bê karibin wê birîna hanê çîk bikin ama hesabê ser hesaba heyê di vê naverê de Tirkî li ser nigê xwe sekinî çek û silahê xwe teknolojîk çêkirin bi hêz û quwet bû û xwest got vê pirsgirêka hane ji holê rake ama Ermenistan pêşî hicûm kir ji wan de xerabû Tirkî jikê tamamê quweta xwe arî kariyê bi Azerî yar dike Azerî jikê nerîn got ji hakimê wanê pêşî got xistibûne Rusya, Fransa û Amerîkayê wana tu deng ji wan dernekir tu husir ji wan çê nabe her carê tê neshetina li wan dikin neshetina li wan dikin û silaha û çek û silahê xwe ji difrojin wan wan dibin emrê xwe dihêlin Tirkî nerî got vî îşî nabe
چه قوتا خوشی که جبانا گو پر کرده بو او کت ارتیب از این پلان و پروژه وان خرا کریه Azerbaycan خب Ermenistan خب Türkiye var Türkiye. Peki Abdullah Tevrat Türkiye un çağdı binin. Yani Tevrat Türkiye tüdbeje yani hamaset eze gişi bistinim. Yani bu çaviyle nanarım. Yani belki bir şekli be eri heza Azerbaycan bu ari Çeku silah hadış Ermenistan gelki zedetire. Ali kartiya vakta Türkijistan dve derade Ermenistan zanı nikarı ber Azerbaycan ber ordiyan zanı nikarı sekinin. Fakat hasap ki vaya mamuste. Dve derade tavra Rusya pir mühime. Niza bala ve kişant. Rusya şi devlet taraftartiye bike dibe eze nabencitiye bikim. Şi bu çi? Şi bu çi nabencitiye bike? Vakta tul diroka Rusya dinere o aberiya ve ji Sovyet ji gitu dinere aslında Joseph Stalin jerdi bejin 3 sal beri şi ev Dağlık Karabağ'ı go bıraka serbixwe. Fakat vakta Sovyet zayıf bu peve Ermenistan dvi vakti de heze ve Çeku silah şey Azerbaycan zedetir bu. Goze çapkım goze ev Dağlık Karabağ bu xev gire bidim. Harb dinabe navandı derdi kevd ara onu Azerbaycan'dı be hazara kes Azerbaycan temka bahsa katliama hocalar jitkin ya. Vakta gveya çed bu peve Azerbaycan mecburi radibe jerdbin mutabakata Bişkek'e Kırgızistan veya çetke tabii peşkeştiya Rusya vandı mutabakat geçetken mamoste FC salı liser ve mutabakat esekin fakat ve mutabakat edi Azerbaycan dibe eze bana gışı kabul bukum zanı bu tadilli hatiye fakat zanı bu her çünkü şisedi 20 arde xuvanda kire bu go eze tek dişki bxazım dihindire ev mutabakata ve maddayadı go ev arda un dibe jin hati istendin onu viaje der onu ben hati gasp kirin. Dve mutabakat dedi ya anajı gider bastı be gasp der bastı be. Yani Ermenistan arda Azerbaycan gasp kiriye de mutabakata Bişkek'e de tarafi Rusya'da o devlete agitev giredi hati mutabakat kirin. Fakat ve dera sadece etxazımız ve abejim. Rusya mamuste sale paşte Ermenistan hediş xeta ve derdiket. Bi desti Türkiye ve Azerbaycan Rusya Ermenistan'a terbiyet ke. Gwe hepki lehis tadey lehatu peve belki evce mücavir ge teslim ve biknu peve mune bibinin ve Rusya je peve ve beznama kabul dikim. Vakta veya bu peve Ermenistan bi tamami ve xudis bi Rusya ve gire bide gbe ve nokta pevji belki ev Dağlık Karabağ dve derade vak misala Soçi hey ya mamuste. Dedi de Suriye'de avayik var çebeke dve derade idara ve güç Rusya distxwazit bi tahakküm ayet mine. Şerê Azerbaycan û Ermenistan hêd dome beriya bernameyjî min hinek taxîb kir. Bi rastî pir zêde tadê nadin hev wiha hemberî hev hinek hatta Ermenistan düşündü gav avet hedi taveje. Yani em jêla Türkiye'de lê dinêrin bi rastî ji ber ku navbera Türkiye û Azerbaycan'da piştgiriyek heye zêdetir em ji wê pajê de lê dinêrin ji êla Ermenistanê em pir zêde agahî nastînin. Ew jî mamoste ara Türkiye û Azerbaycan'dı di pazdê tîrme hêde piştî FETÖ mesela FETÖ'dü tam alikarti bi Türkiye em karim bi Erdoğan rekirin zilam giş teslim emi wan kirin û pê ve aslında arava û Türkiye jî ne pir xweş bu duwirde Türkiye hem duwarê siyasî de hem duwarê eskerî de tekiliye wan çebûn ev mutabakatê rû jî şwê demek dirêj destê İsrail di nav Azerbaycan'da hebû Türkiye ji vê hinek rahatsizî bû لبالي بشتكو محقق أذربيجان ديد كو تركيا جيدي هدي سركي سكنه şuna İsrail ve Türkiye zedetir. Jali millet avacı berku zedetir. Türkiye belki çik ne daiji, destur ne daiji zuzun netket Ermenistan veya işler bebejime. Yani jali çekancı muhakkak mesela. Beriyan 20 sala mesela ve hatta bir 6 salıydı demago. Ben ama kadi hamamız tekerim ki. Yani bejin kerim. Demago Ermenistan ket işgal kir Karabağ, ket Karabağ ve Drahan'ı işgal kir. Duay demeli Türkiye arikare Ermenistan'ı bu mesela. Ne arikare Azeriya bu.
پشتی ویج که دما مثلا دمیرل سروک رئیس ترکی بو یعنی ترکی قاشو امبارگو یک دانی بو سر تکیلی خو پیر قط کربون بیساج که جوان گنم شاند بله آریکاری بوان کردن وکم مثلا ترکیه و قبرس یا کوزه یعنی وینا نشانی مد yani وقتا گو ترکی نر سر نگیو خبو و حقیقتا حکومت ترکی باقی جی در و بون و چقدر فرقلی بو دوست و دشمنی فرقلی بون جدا بون شفتو بیشی گو لسر نگیو خو سکنی و خواجه اروپا حبکی دور کرد خو فهم کرد گوزه سر نگیو خو سکن اقتدار برا اسم برا نه از حکومتا لبرچاوات هنی حکومتا حقیقی بون و چقدر تاوره ترکی دگیش بون هراندن دولتی دوره ویش که خود پیر گرتن پشتی برنامه و شنا زندی دوام دکه تماشاوان نیجاش بر ویم لازمه گاوک سوتر استودیوی امانتی براین خویدن بکن ساعت برنامه سعادت یولو ریا سعادتی و ابراهیم سرحت و میوانی خواب هف دوره برنامه زندی چه بکن گاوک تنوی پیشبری وبن ام اوقای اکتفاد کن و مستنورتین و عبدالله مسترچاوراتن مالا و آبا تماشاوان نیجا حتی هفته یکتن ببینید خیر و خوشیده امانتی خدا